Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan di bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maijalo hita rigapan sigano pari batta bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombah kon uhur nami bamu Tuhan. Bani ganop diar layakmu nadop ijalohan nami das kubani panorang sogot nerion. Ham nadok marmudu-mudu hon daging pakonton binami manjagai hanami humbani parmaraan jana masarihon na purluban nami asibani panorang sogoton pe Tuhan ibagas nasyol ibukah kanami parguluhan nami sa ganjang ni sogot nyarion asihatamuin matongtong na manorangi apa pikiran nami asibani ganupan lawan nami sa ganjang nyarion tetap mamaronjolan bani hatamu nama pasing ibagas goran nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Bapak inang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sogot nyarion nabo isisihan nami marhitehon ni channel YouTube on rigapan sigano pari bata bani panorang sogoton Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022 ay matar surat bani sada Korin bindu 2 ayat 10 nama katahon sonon ay ise na mananda pikiran ni Tuhanin ase ia mangajarisi tapi uhur ni Kristus do bata. Kita ganupan Bapak inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo gati hita manangar hata na makatahon bahasa guluh taon ay ma songon misteri artinya na siol manobut bahasa langadong HP na buhi ibahin hitang laho mga rusi sonaha cara ni bata laho marmudu-muduhon kuluta pature-turehon hita terlebih pasirsirhon aha na porlu bata terlebih maay tene sanggah masama pusok niuhur ibagas parguluhan ta atap halani parujung goluk ni hinahulungan ni hurta atap halani tumpur usahata pakon naligan tene ra ijay mahape ni hita gabe soto marpikir jana lang ibutuh kita ahado si bahenonta ibagas parguluhan ta sigano pari bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ibagas pangidangyon ni pe sonaido humani parutulon nedo pakon ni Apostel Paulus bani panorang ijia na ija itongah-tonga ni Kuria Korin insan diri terjadi do parbulah-bulahan antara si pambube na sada sonai ege si pambubay na legan halani talentang atape si bere-bere ni nebata na marlegan-legan hubani sedea nasa sitong ni anggo isukun kuriain masih marlegan-legan cara ni apostel in ibagas na mangajar atape padaskon ambilan na madiarin totu ay pe na marharohan humbani na batado ay sedo na ibahen-bahen atape sedo na iparlajari apostel in ay tapi silayak-layak ni batado ay hubani sidea tapi gatitu mang silayak-layak ay mambahin kuria inpe nasada hapit si Kayapas nasada hapit si Apolos nasada hapit Paulus nahagadupan ay sedo harosuh ni nebata totu bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marhitehon ni ay matakas tumang Apostel Paulus laho mambubahay kuriain porini petongon Apostel Paulus ibagas pangidangyon ni lang ibagas hapentaron ni Jolma laho padaskon ambilan na madiarin tapi posdo uhur ni Apostel Paulus tengerdo Apostel Paulus bahasa pambubay ni tondo na passing do ase boy iya mangajari kuriain boy iya padaskon ambilan na madiar pasal Kristus itongah-tongah ni kuriain ase boy kuriain tartugu-tugu jana marbagal ibagas sapor sayaon hubani
Tuhan Yesus Kristus. Halani ay mababainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Apostel Paulus pe mangarakon kuriain asitotap komani lambin mga hapkon jana lambin makaporsayai bahasa ahana adong itongah-tongah ni parguluhan ni sidea si bere-bere ni tondoy na pasing do haganupan ay marhitehon ni sukun-sukun on ay isi mamananda pikiran ni Tuhan in asi iya mga jarisi si hol manobut hubani kurya korin bani panorang ijia sonay age hubata bani haganupan pargulmitonta pardalanan ni guluta langadong nabuhi tene lahu itambah kon hita bani sura-sura ni nebata ay maase na perlu hapeni ibagas parguluhan taon ahape na idopa kon hita parutulon na sonahape baggal ni langadong tene nabuhi ibahen hita laho mga jari Tuhan namin Tuhan sonon mabahen hambaku namin Tuhan on maberiham hubakku lang adong tene nabuhi ibahen hita laho mga jari Tuhan pasal ahape na masa bata na perlu bata asi iya rusi hita ayma sonaha asi bani haganupan na masa ibagas parguluhan taon lambin itanda hita harosuk ni bata lambin itanda hita horja ni bata ibagas parguluhan ta ay maase maningon do hapeni lambin takas bata marhitehon ni namasa ibagas parguluhan taon marhitehon ni haganupan horjata si ganup aripe maningon do hapeni tene uhur ni Kristus adong bata masesonay bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus halani pitah uhur ni Kristus dohasa na mga rusi aha na adong ibagas uhur ni naibata ay maase ang uhur ni Kristus do na adong bataw na mararti do ay hitape mga rusi aha na adong ibagas uhur ni naibata halani ay maningon gabe jolma partunduyon mahita atap maningon gabe halak na rohani mahita sedo gabe halak parduniaon tapi gabe halak partunduyon ayma halak na tetap makargahon pasu-pasu ni nebata halak na makargahon si bere-bere ni nebata halak na makargahon idop ni hur ni nebata halani ay barang ahape sidok pakononta tanggung jawabta si horjahononta sa ganjang nerion dingat kita ma maningon tetap ihargahon hita idop ni hurnine bata na marhorja ibagas dirita marhitikon ni tondoy na pasing maningon dohoma ihargahon hita tondoy na pasing na mambubahay parguluhanta porini petongon sipata na masa ibagas parguluhan taon langsongon na nipikir honta tapi maningon harga hononta do sura-sura ni bata idop ni hur ni bata holong ni bata na marhorja ibagas kita marhitehon ni ayma lambin margugoh matongtong hita bani ganupan horja na madear amen martonggo makita ajari ham hanami bapa sa ganjang niarion ase uhurmuin matongon na mangguki hauhuron nami ase barang ahape nasihol iparayak jana ihorjaon hanami sa ganjang nerion haganupan in iparayak jana ihorjaon hanami laho mangguki malas ni hurmu matongon alane bapa ibagas siang nerion pe yondos kon hanami maguluh nami hubagas tanganmu ase hamtong-tong na mambubahon hanami na mga jari hanami rosi na mambere hauhuron na humbamuin ibagas na mandalani guluk nami sa ganjang neron ibagas Kristus Jesus Tuhan nami jaram rapakon tonggo namion amen jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata idop ni hurni Tuhan ta Jesus Kristus pakon holong ni ate ni nebata bapa apa persauran ni tondoy na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan amen. Oras mabata ganupan, bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus, ando harma,
pikiran ni batama nagabi pikiranta hawuron ni Kristus ma nagabi hawuronta ibagas na mandalani guluhta sa ganjang niron. Asya tarbahin hita marhitihon ni perguluhanta sa ganjang niron pamalaskon uhur ni Tuhanta. Shalom.